Uri nang neo nyam pak geperaya kat nyam padu abeh peng bagi ajuk ti kula padu abeh peng kan hana ayah tuan rona te gedrona laki promoh ne uri nang nyen beje kemana nyet rona gekeun le ayah tuan rona ngroji jeut ku pekawin dan lu ngengka tapi be hana ku terima orangnya nyo yang kapegahnya ka ku dengar nyo keputusan 3 minggu dreu kari wang lom kana get kan kata me urun tuha 3 minggu dreu untuk elak ke darah baru yang kaje kemana mi orangnya gekeun le abut gekeun le ayah tuan teh. Kali aku kira dari malam jih hingga ngan malamnya rupanya ilung habis peng bak ku perat haji dupno. Nyo thì nang long ku pekawin ngangkah ku penikah ngangkah bayi nyo ile baru je kacau ka pudu luar. Nah ya tuan yang di bayi pangkai kaya jemu. Hai truk bak pempoi hane ku kira. Naga blo tu naga rumah sakit na de boco Honda bak game rumah sakit. Anangku karena yang katih saya. Nanti je nak keng berang ke buah. Nyam perumoh drone kan syarama nu. Nya syarama dah nak kawin. Kan syarabu teme syarabu tiang satam nikah. Kadang mengaji ke wali. Tapi geberi li Allah untuk kehidupan kedaya. Bet apa bungih drone tu. Nak salah baca tepat tak menerima. Mananti drone cepo bet nak keng berang ke buah kelakon kan mangatat lakon drone tegi para 5 ke jemun. Lu habis peng ke benak kun ke gop orang-orang kapu ke. Kamu lako orang malam yang kamu semiki ki banjara drone bertenang. Teman kita kamu pegot mau tenang gelom. Gelom tenang. Nah cita yang balako drone. Hai abui. Nah galak ni nyeng nah galak ni drone kalan long gadok kuya ade-ade boh limeng ti ora. Gekeun le abu le ya namien hai mai. Ikata hana tak dah perasaan lu. Yang nalang ule long hana ku piuh ku kerja orang malak bek le tade boleh meng kata peusi tatagon ku faham karo tu artinya itanya menon bek gabuk dedah nah tatepe yang nalang ule long ku kata nya te tajak ku de nah bek le tajak ngondanya kahana matoi na pha phantha ku blau hana ilong lante ku kuyak ku duk dro ke lau jeun longnya lakau wajar di long kunuk lindung draw ke daripada buat yang jit menyusahkan tapi hai mak mentua kan han geblau mento mohon dah kalau gelah geduk lakau draw ni rumah nyan liu pegat rumah horo malam ya karai ganyan ne pikir ne peng nyan jit takut kuat pindah jalan kahek ke kerja kalau ne maka bersabarlah hai anak mentua nyo ku pegah lam ke dro ke ram yang naik yang ini dah nyo mak nganiah cukup tutah ke gedayang perintah Allah ge jaga tanyo buje kebut menyahana te buat panejeut Allah nekeun khafu alaihi bahaya raya menyana tanyo hanajit ilmu agama uberaya salah tu fal yattaqullah tahu yang tempati habanyo malamnyo hanya orang-orang yang takut kepada Allah tahu urang yang ya ke Allah nabi yang tahu nabi nekeun yang ya ke Allah adalah man tafaqahu fi dinillah urang yang hana juuh ngan ilmu agama ma ayah manya anak drone kan ya ju udaya drone pe hana beut manya anak drone ya ju badayahnya drone manduan kena badayahnya ni beut bene abeut melatha khusus yang nana nu ini udaya tanyang bak gure tanyang bak pimpinan tanyang ataupun baba gure lain peur malam ge pebeut tanyo ya peur urau ge pebeut ge tanyo mah pakal ngatang yang langsung kejadian di lapangan. Mayana ajuk buat anak netok drone hana ajuk buat takut tengah han jadeh malim bagi. Pakan han malim nya hana ku buat long abia han jadeh. Itanya hana tetong hukum manuk te malim maju-maju. Kada le buat bayi yang ma ngan ya hata macam nya anak ijok ketempulan hanya buat le. Pakat menyambi ya buat karung ya hai. Hai abu hana kerja majmuan. Ai aku ataupun ya bu intangan tuha adu memencit. Buat lawitnya do ini germo do greng bibim pencang gua yang rau iji wa hidayah ibut ini hidayah macam dunggu pegah hukum baik kala abui menanakai segala mi pegah kegap kai pegah kaya hai le hai ayah ben pegat menan ben be nyam buat ne ben na thok lu puntung ne we la ngambong man le lung ka kwa beut nyam nyete kedi bidron laganya lu gan na tho ilung kwa beut le be kaja hiệp bu
Kajak. Nyan model-model je kamu. Kamu tiba hannya. Iji ibu dedak kana jadeh. Idrawan nama. Anu kaya buat je kagak malik. Hukum kaidah. Idra nadu ikarmoh hanan taulai. Iji kagak kutubah Jumaat legurai. Kaglah apa ibu ini daya. Geteh ji beje kutubah Jumaat tengah kepurno. Watai ni pegah uri nang budutum orat kenang mai. Nyoi tanyo ya inang. Beta dua bindurot, beta jak-jak berjalan hana tertulai. Nyati terang kutubah ikun lewat lain. Kata kau pegah yang kemana kah? Ija ya buat lah nak dronahan. Kan kuat pegah habakrangan. Awai kurat hailu. Yahlung kan urut malim, maklum kan urut malim thak. Yahlung pegawai jemur. Bek sampai perasaan anak dron sama ngan yang lurat hailung proji. Ayah lung bak getmayang iganya, hana ge pakai kupiah. Ilung ku pegah bae melatha, sunat lang semayang uragam pakai kupiah, ikim urang man taboh melatha. Pakot yah lung hana kupiah. Ho ku ja lu. Kucuk ketimpulan matanya ram hang kuat beut le, malen. Tapi dia do bujuk-bujuk rame-rame. Ayah lung geklik gela kemaah karena hana ge depegai kayak lagi hukum. Hana ge depegai kanyan, tabaknya hana ruh dalam tum aurat. Makanya hai mak mentua, payah ta jaga anak yang nalang daya. Jaga draw ngat laman anak. Hainya ikahnya sayang ke mak, sayang ke ya. Hana ka sayang ke gure ke ilih kana ka tangong hana mentala. Sayang ke mak. Nyo Tinga pun cok ketimpulan. Cok ketimpulan, cok bantai, cok tika ino daya hai. Ja tikular daya. Ino tamano ino dumbu. Masalah makanan ge ajo le abu dan rebeu. Ge ajo le ayah ataupun tamarno jumagun kedua dapat baju tepo. Supaya dayahnya wonten ku bejet ke balai pengajian. Karena bilik botol nipat. Makin le urang semayang jamaah nyoy dayah makin bagah mentamah hur lain. Hawa titanya dayah tanya bu maju beraya belagi dayah lain. Belagi dayah-dayah yang berkat. Kibancara dayahnya enggak bagah rame urang. Payah tapude rame-rame. Ngan rame majelis taklim, rame urang lain truk kuno. Nyo lagi nejak malam, lagi nejak malamnya. Lagi nyo waktu ku berame urang tiap malam beut. Uri nang berame, urang gambar rame. Insyaallah nyan tanyo ka selamat. Hayaneung tua bek susah dengan kayak beut kah hana jadeh berhasil dalam dunianya. La li sahibil ilmi maqutun. Gepegah li gure-gure gedayo. Bahkan aulia Allah hana cerita urang yang beutnya udip dalam keadaan miskin dan papa.